Саба шарифіңіз хайырлы олсын. Декабрінің 8-ы Қырымыш қалының 1380 күні студияда Мавиле Мұхтарова чылыша. Виянада işgal edilgen Qırımda insan haklarının vaziyeti müzakere etildi. Anda Avropada Xavfsızlık ve İşbirliği Teşkilatı'nın 24. Nazirler toplaşığı devam etti. Toplaşıda azat etilgen meclis reisinin muavinleri Ahtem Şeygos ve İlmi Umerov çıkışta bulundular. Onlar yarımada işgalini tanımağanlar nasıl etip takip etilgenini öz hikayeleri esasında tarif ettiler. Ахтем Чайгос и Ильми Умеров розповідали міністрам свою власну історію кримсько-татарського народу під російською окупацією і про існування справжнього спротиву в Криму. Це реально дуже важливо. І всі міністри відзначали, якщо у нас є такі особистості, ми однозначно підемо вперед. Ahtem Şeygos ve İlmi Umerov nazirlerge müracaat etip Ukrayna vatandaşlarına karşı istila ve repressiyalar toxtatılsın dep Rusiyaga xalqara seviyede baskını devam ettirmege rica ettiler. Bu meseleni Pavlo Klimkin OBSE yolbaşçısı Sebastian Kurz ile şahsi görüşünde de көтерді. Багато питання обговорили те, що ми робимо разом з ними, Куртом Волкером, щодо просування місії, що робити далі, як далі будувати тиск на Росію, в тому числі в контексті реалізації нових американських санкцій. Багато різних ідей, працюємо далі. Ақшымға яқын Павло Климкин ilk sefer Rusiya zenandaşı Sergey Lavrov ile iki taraflama müzakere geçirdi. Bundan evvel nazirler yalnız sınarman formatında görüşkeni de bu görüşmeleri kapalı şekilde olup geçirildi. Klimkin öz Twitter sayfasında reynelerini almashtırу meselesi müzakere etilgenini aydınlattı. З міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні наступного тижня. Йдеться про людей та їхніх близьких. Ilmi Umerov ve Ahtem Şeygos Viyanadan qaytып posты suratlarını TR telekanalına bildirdi. Ularning aytganına göre çetel ortaqlары Rusiyaga qarşı baskı haqqında berilgen tavsiyelerini ko'zigine aldı. Практически все страны, участвовавшие в этом утреннем совещании, высказали свое мнение. И оно было в поддержку Украины, в поддержку Крыма. Сконцентрировать внимание на проблемах, на той тихой войне, которая сегодня в Крыму. И чтобы, как подчеркивали многие выступающие, что тема Крыма, как хочет Россия, не будет на второй план отодвинута. Көрüşуде iştirak etken memleketlerinin Tışişler nazirleri Rusiyaga qarşı sanksiyalar lag'u etilmeyeceğini bildirdi. İlk evvela Qrim Ukrainaga qaytmalı deyler. По крайней мере, те страны, которые сегодня были на этом совещании представлены, проголосуют за резолюцию ООН в середине декабря и будут поддерживать усиление санкций, а не их ослабление или отмену. Halazırda Ilmi Umerov ve Ahtem Şeygos Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in memuriyetini mahkemege şikayet etmege hazırlanalar. Onlarının azat etilmesinden bağlı vesikalarını aydınlatmağa talap ete. Rusiya prezidentinin memuriyeti eski esirlerinin azat etilmesine dair buyruqlarını vermege razı olmadı. Bugün Ahmedjetli Hizbut Tahrir davası mabüslerinin nezaret altında kalma müddetlerinin uzatılması bakılacak. Haydar Selidinov ve Uzeyir Abdullayev'nin mahkemesi saat 10'da başlayacaktır. Saat 11'de ise Timur Abdullayev ve Emil Cemadinov'ның işi bakılacaktır. Saat 12'ge Rustem İsmailov'ның mahkemesi belgilendi. Qırım Birdemliginin temsilcileri ala qayt qalmağanlarına kelip mabüslerge qol tutmağa çağıralar. Oturuş işgalci yukarı mahkemede Pavlenka EK adresi boyunca geçirilecektir.
5 Ахмеджетлі кечкен сене октябрьнің 12-сінде тұтылғаны да, оларны Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тешкілатында иштирак етмесінде қабатлайлар. Шымдылық бұл соңғы хабарымызды эфирна саба яйыны девам ете, атайрелі олыңыз.